Zo na thlak te kho pui Tahan-Ah tukin jinga tangkhan sipai le mi pui ayo a pen chuak pasal thra civil army te an Inbei le chiama aton tona thi le hliam anom nual sipai te hian tukin jing dar nga le minute som panga vel ral veng tu te mutui lai takin tahan kholu na kong puya civil army ten sipai dan na dai dan na bangan siam chu ti chiat tumin an beya ral thuam po an mang rol hle RPG sniper le bomnen thok chuakin tukin jing dar som le achan ve po khan an la in kapa mi puita chu pon chuak lo turin an in riat tirani chanchin po soila hian civil army lama mi panga in nunna an chan to a mi pasari an hliam bok civil army lama hliam thren khat hi an na hle a then chu RPG manga an ban ka bun sakte an ni tat mado hi mi zavel ni a riat ni in sipai motor ba ka ambulance palingot an kengtel chuan ngai ati thalo zuala sipai hliam en kolna tur chau nilawin an hmel ma te ruang an la telang ti hlauna alian hle silai alari krenga wangin aton tonin thile hliam din mundik tak khriata har hle a civil army nunna chan mi panga te ruang chu ngen musur kara lang ni in abak nunna chan po anom mai thei Myanmar sipai lama mi pahni an thi ti fin fi ania abak nunna chan le hliam an om ngei ti hriata ni bokani Civil Army nunna chan pangate jinga pali hi RPG le bomin adena wanga nunna chan ni in pakhatero sniperin alua akafua amuna aboralani barma sipai ta sian munlai bunker an pelfel nuwa malampana kalzel an tumchu an in beina salea sipai ta hian tlom non an re awangin an ral thuam tha an manga an thompo an hle Civil Army ta hian sipai kutlon an tur lawa an hmelma enge mozat chu an jing phar ngei ti riadani ama ero chu sipai che chiat na le mi pui che that na lam tarlan hian atnuwa ngong thalo jok anei thina wangin tarlan arem chi ari lawani tahan kalemia nat chong le nat mianga sipai le civil army te voinga anloin be to na khan mi pui lam chana thajok vekani sipai ta hi mia lalama po anin jar phara mi pui ta chu an ma ni ma chon tur hian tuiro te golf field dama anin buat sai ve thunga in be na satak athleng ngei don ni in thren khat chuan an ngai bokani sipai ta hi an thok rip em awangin mi pui lam tan danan har sat ba ka road block an siam hum him tuma an in khuar na hmuna an omreng chuan thisen tamjok aluang don an hriat awangin tahan pasal thra te hi an tol hnunga mun rem zo ka om mun an khuar tahan le kalimia civil army te hian Mars ni somni pasari le ni somni pariat khan an in ven nan le an kho chunga sipai motor alu theilo nan kul angreng an lo siam to a chung mun te chu uluk ta ka ven an ni sipai te hian mi pui in kulna mun pali an ti chiat sak to ni in tarlan ani bok Mars thatop lam khan Tahan-Ah hian sipai te le civil army te hi lowin be chiam to in civil lama mi panga in nunna an chana mi somni vel an hliam bok sipai lama mi som panga in nunna chanin mi somni vel na takin an hliam ve bokani Myanmar buaina kalzela atuar tu pakhat chu ko ran ni in akhatok in biak in lu chile suasam aum chhota zel mai tun hai khan kachin state chung morning township a biak in pathum chu sipai ten an dap chiam ti April ni ruksang ni somni pakhat khan hriatani tat mado Northern Command Troops te chuan April ni thum khan Mohina Kachin Baptist Convention KBC Roman Catholic Association le Anglican biak in te chu diklo taka thil kalpuya puin an dap chiama an sul nu apor lea an thlen china piang alet rem rum mai ani Kachin Baptist Convention monia an pastor Reverend Ong Sen Chuan an chet dan kha mi pa ngai chet dan om zenaya thil zon dan nen ai nang lo aru karalin an che biak in hungna an lon liama biak in che vela in zong an dap kim vek an officer pakhat chu kongka puilama aron kalvea ma se eng ma soilawin kanina alut tlang topa adap zui ngalani ati sipai te hi engwanga biak in dap ta chiam nge ti zoni in anni chuan thil tam soilawin biak in compound chunga hian mi puin lung oilo na an lan tir na konga amazing laptu an ho tu pakhat atom ru ti ril tu anam thule sako rang hruai tu te chu sipai sarkar du lo na kong zona an tel thin ti an riat wang ni in an soi sipai te hian an dap chip le a bolhlo bom thlengin an en chuak vekani ral thuam a oman ring ani nge yang Reverend Ong Sen Chuan hei hi ko ran mun pui Christian terin no chungchang kan injir tir na mun ani a an dap du ani po in kan phalna an la turani chutiang nilawa sipai thuam fam kim ne na in thuama military operation nei tur ang meya an ron che kha adiklo an che dan hi kapom jam theilowa kadem hle ani
sa kho mun thiang hlima po hetianga an che ani chuan sa kho mun thiang hlim ni lo mimal in le mun danga an che dan tur phei chu ka suang to ngam lo jok khoi lai ma hi a him to lo ani ti in ril runa takin a tong chuak sipai te hian biak in le a che vel zong zong chip chiar takin dap chuak vek ma se eng thil thalo ma an mulo ani an biak in an dap sak ji ngami Roman Catholic Association member pakhat chuan kil tin an dap chuak vek lung oi lo nalan tir tu te ji ngami an zong pa kan motorbike thlengin an dap chuak vek ani ti in sipai che dan chu a in za lo thlak le a riat thu a soibok tun trum hi sipaien kachin state ta sa khomun an dap voi khatna ani lo mars ni som pathum po khan zanlaya kachin state khopui ber michina a kachin theological college le seminary nong nang chu engsoi set lovin silai ne nan lu chila an lo dap chiam to bok ko ran ho tu ten na takin an soi sela sipai lam chong kachin baptist convention ho tu de phalna la angin in soi ma se tu phalna ma an lo la lo ani KBC anti maitrin kachin baptist convention na an president Dr. Lakam Samson chuan ko ran ruai tu te hian mi puite dikna le rin omna chungchang kan zirtir thin keini ang pokin buddhist muslim le hindu te po in an zirtir ve bok thin sakho rang rang ten dikna le rin omna kan zirtir thin laya min ring hlela an du utua kan mun thiang hlim an dap ngot zel hi alung chiat thak le ani sakho mun te hi mun thiang hlim ani a pathian chu soilo mi ring chia le tharian na hian chung mun thiang hlima silai le phekhok ne na wa kual chiam chu adu ngai lo ti in sipai che dan chu dictator noya sipai che dan dik tak ani thuwa soi march ni khat po khan lung oi lo na lan tir tu te an tlan lu ti in sun state marlam la su khopuya kachin baptist convention gate chu sipai te chuan ti chia in a chunga lo om ko ran ruai tu som le an staff pani manin ni chung an lo reng ringot to biak in chunga hian silai met puakin sakho mun thiang hlim za na nei map lovin an lo tal to ani kachin baptist convention hi ko ran lian tak ni in an hnuaya hian ko ran jali som ni pakua an oma member nuai li chuang an nei kachin state chunga politics le khotlang thila hu ha nga ber an ni sipaien thu nei na an pong lak an pom lo thu le an dem thu an lo soi to awangin sipai sarkar chuan an ngai theilo le ni inalang sipaien moi lo takin an hmun pui lu chu in dap chiam ma se KBC chuan April tha chung hian Myanmar a mi pui thlan sarkar thar mitin intluklan na sarkar apian ngei theinan ni tin tongtrai rual na hun an mang mek tongtrai rual na hun hi jingkara nei thin ni in April ni khata tangkhan an trana tun thlan ni som thum thleng a ong KBC president Dr. Lakam Samson chuan atlang pui chuan pathian nia chau hetianga tongtrai rual na hun hi kan nei thin amai aro chu kan hun ton mek hi heti hi ani ta ka wangin ko ran mi pui te chu jingdar saria ramta na tongtrai rual na hun mangzia turin kan in ge na ni ko ran te chuan tongtrai na mangin lung oi lo na kan lan tir ve ang ati KBC hnuaya ko ran rang rang te chuan April tha pathian ni voi ni na chu chonghei tongtrai hunatan an mangdona chonghei tongtrai an nei ni bi ka phei hi chuan tongtrai khai det angin hun manani dona ni Dr. Khakam Samson chuan kan ko ran te chu Myanmar ami pui sarkar tharapiana sipai ro rel na rong tak are theinan te chibil helpol rang rang inkara remna le muanna aum theinan le mitin intluklan na le zalen na aum theinan tongtrai turin kan ngen keini tan chuan hei hi rampum mi puite kan thlop na lung oi lo na kan lan tir ve na ani ati Myanmar hian kachin mi te hi anin zar pharna sa le a kachin le sun state ta tam tak omin Mandalay le Yangon region a an tam hle bokani April ni nga tho tran ni zan khan sakaing region a pinlebu township a sipaien civil mi Kahhluma midang an man te an chua du lo awangin mi puin ral thuam nen an beile ta sarkar mun poimo then khat halani bok tun rum hi pinlebu a sipai kutura boral an om masak ber trumani pinlebu hian tho tran ni jing dar somvel khan sipai te chuan high school kota lung oi lo na lan tir tu te jinga mi pahni le what administrator an mana an mi man te hi mi pui chuan chua turin an ngen police te chuan mi pui pung khom chu loka pin an jinga mi kum som ne upa tlangwal online ung chu a oma silai mutlang zot khopin an kapa damdo in pan puyani nuwa aboral mi enge mozat ka liam ani bok sipai silai ka thom lava an tuk ver khar mek mei chenau pang kum som pani mi chu abana ka ani bok chu ta zet jong mi pui thinin atuar talova silai siam chop tukuli kan tiang chi deu tumi nen sipai te hi an beile ta ani
an zinga pakhat chuan voi khat kan ka zo zen thuna amuthun chop je langaya sipai te silai man nen chuan a inran hlei khop mai ati wat administrator chu tlailama chuani ma se thalai pasari an man te ero chu an nilova chu wangin mi pui te chuan sipai te hi an be chun zom zel zan lama po in be chun zom zel in thalai huai sen zinga pani ja phan le miat uin te chu Kahhlum an ni ral thuam nei chezong ni ma se mi pui chan a tha thunga ama ero chu sipai angza chi in nge nun na chana mi angza chi ange hliam ti tarlan an du lo thunga ni zan khuwa in silai ri hriat tur oma zan reilama trek atlange sarkar building pathum chu a al talua maya building pathum kang zinga pani hi general administration department building ni in pakhatero court house ani thung a pathum hian thinga sakani police station po haltuma be ni ma se concrete building an sak tharlim ani awangin a haltu te hian du angin an hal thei talawani achan chezo ka tang sipai tran pui tur hian an Inbei na hmuna tanga km somruk velahla kolina tangin truck pani khatlatin sipai anin phurupheya mase pin lebu le kolin khomi pui ta tang rual chuan thinglian tak tak kitin kongan lo danga sipai tan chen ngaina aum talawani sakai ngri zona cheng te hi an huai sen hlea an bial chung tahan kalemia pin lebu yan ma bin le tamu township khomi pui ta chuan mani in venan ral thuam nen sipai an lo beileta sipai laka an him thei nan civil armed force ratak an din hlomani assistant association for political prisoners te tarlan danin april ninga thleng khan myanmar sipai kuta poisoi lo mi zanga somsari an boral to a mi sang ni jasari somni pariat man ani to bok yanguna CNN palai Clarissa wat nena anin bia ka wanga an mi man som pakhat te jinga pariat chu chuani to ma se abak mi pathum te ero an la chua du lo wat hian sipai thu puang tu nena an mi man te an chua don to em ti azo tumin sipai thu puang tu brigadier general zomin thun chuan an man tak te hian dan bo chiat an nei lova marketa midang fui pora sipai du lo na an lan ti rawang maya man an ni awangin an chua vek don ti asoya ma se an la chua kim du chuang lawani an la chua lo pathum te hi an chin hriat ani lawa an chua tak zinga then khat chu april ni rukhan chanchin bumi ten thil chin chang zo fia tumma se engma an soi thangam lawani tat ma do te hian an ka hliam te lo en kol thin tu doctor le medical staff te chu an ho hlea tun hnai dewa tangkhan medical staff te chu an target zual University of Medicine yanguna an professor orthopedic surgeon Dr. Cho Min Su chu jingkho warma in aina lu chilamanani alu an tuam sakvek bok sipai te hian CCTV an ti chiat ba ka atha lo lak tum tu te chu silaya ka an wawa wangin atha po an langam lowani Dr. Cho Min Su hi pafel le mi ron lo tang ni in lung oi lo na lan tir na a sipai nan ka hliam te chu medical treatment alo petrina chu wangin an man ta ni in an ngai ani secret medical clinic le mobile medical team te chu hliam en kol tu an ni awangin sipai kut tur na sajinga an oma an din muna him lo zual le april ninga po khan sipai te chuan Sanchong township a charity clinic chu dapin volunteer medical staff member pali le volunteer panga anman zirtom ni liamta khan bagori zona an physician civil liam turte lo en kol thin tu doctor nai mia chu man alo ni to bok hriat thei china lung oi lo na lan tir tu te an thlo pawangin doctor som pakhat man an ni to a Mandalay le uyengkuna Dr. Langsar tak tak te chu man mabag zinga antela mitam zok hi hlawin an biru me kani sipai te hian tun hnai khan medical mi le sa pali an Kahhlum to bok kumsom pasari mi medical student tlangwal khania hein chu yanguna Kahhlum alo ni to a Dr. Phiathan Wei chu Mandalay ya Kahhlum ni in assistant sergeant Dr. Thihatin Tunpo Mandalay ya hian Kahhlum alo ni to a nurse zirlai kumsom ne upa Martin ja hen po sagai nga Kahhlum alo ni to bokani April thla hi Southeast Asia Buddhist te kut pui kum thar thla ta chian ani a hlimna kut ni ma se thalai te chuan sipain poisoi lo tam tak an tha awangin cholkar le a alom na pui ber nei tura tel lo turin an thalai pui te an ngen April ni som pathum hian alom na pui ber nei ani dona ni kum khan hrilenga wanga lom thei ani lo awangin kumin hian ro pui takalom tum ni ma se an boruakin a zir lo awangin alom na atel ve lo turin an in ngen ani